amajwi y'akababaro yongeye kumvikana asaba kuregerwa, asaba ubutabera, asaba amakiriro mu murwa mukuru w'igihugu cy'igihangange ku isi. Imyigaragambyo ikomeye ariko y'amahoro yahurije hamwe abanyamerika bafite inkomoko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, basaba ikintu kimwe gusa rukumbi: guhagarika vuba na bwangu jenoside n'ubwicanyi bukomeje kwibasira imiryango y'abanyamurenge n'abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo. Niki cyavugiye muri imyigaragambyo? Ni bande bayiteguye? Ese ubundi leta ya Washington iyivugaho iki? Reka ducukumbura ukuri kwishe inyuma y'iri tangazo rikomeye. Kuri wa 21 Mata mu mwaka w'2026, imiryango ibiri ikomeye cyane ihuza abaturage b'abanyamurenge n'abatutsi baba ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo Mahoro Peace Association ndetse na Isoko USA yasohoye itangazo rihuriweho kandi rikubiyemo ubutumwa buremereye cyane. Iri tangazo ryasohotse nyuma y'umunsi umwe gusa habaye imyigaragambyo y'amahoro yateguwe n'iyi miryango yombi. Iyi myigaragambyo yabaye ku itariki ya 20 Mata mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umujyi wa Washington DC. Iyi ntabwo cyangwa iki ni cyari igikorwa gisanzwe, kuko yari imyigaragambyo yateguwe mu buryo bwitondewe cyane hagamijwe kugaragaza ukuri kudakunze kuvugwa ku mvururu n'ubwicanyi bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi miryango yahagurukiye gukora ubuvugizi bukomeye kuko ibona ko amahanga akomeje kurebera ibiri kuba mu gihe inzirakarengane zikomeza kuhaburira ubuzima. Nk'uko itangazo ribigaragaza neza mu magambo yaryo, imyigaragambyo yageze ku ntego yayo yibanze kandi byagenze neza cyane nk'uko byari byitezwe. Iyi ntego nkuru yari ugutuma isi yose ibona, ikamenya kandi kumva uburemere bw'ibibazo by'ingutu by'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibibazo by'imibereho mibi bikomeje kwibasira imiryango y'abanyamurenge n'abatutsi. Abateguye iki gikorwa bakaba bagaragaje ko icyambere cyabajyanye mu mihanda y'uyu murwa mukuru kwari ukwamagana ku mugaragaro mu ijwi riranguruye kandi ridategwa jenoside ikomeje gukorerwa abanyamurenge n'abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamaganye ibikorwa by'ubwicanyi bwibasira ubwoko, basaba ko bigomba guhagarara vuba na bwangu nta yandi mananiza. Uburemere bw'ijambo jenoside ryakoreshejwe hano bwerekana ko atari intambara isanzwe, ahubwo ari umugambi wateguwe wo kurimbura igice runaka cy'abaturage bazira gusa uko baremwe cyangwa inkomoko yabo. Ibi bikaba bihabanye n'amategeko mpuzamahanga. Imwe mu ngingo zikomeye zagaragajwe muri iri tangazo rigenewe abanyamakuru n'umuryango mpuzamahanga ni ishimwe rikomeye imiryango yagenewe ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buriho ubu. Mu buryo bw'umwihariko kandi bweruye bagaragaje gushimira byimazeyo Perezida Donald J. Trump ndetse n'ubuyobozi bwe bose muri rusange. Iri shimwe rishingiye ku kuba ubuyobozi bwaragize uruhare rukomeye mu kugaragaza iki kibazo ikagishyira ahagaragara ngo kugira ngo isi yose ikimenye neza. Banabashije kubashimira kandi imbaraga bakomeje gushyiramo bashakisha igisubizo kirambye kuri aya makimbirane yabaye agatereranzamba muri kariya karere. Ubuyobozi bwa Mahoro Peace Association na Isoko USA bwavuze ko uku kwita ku kibazo cyabo bitanga icyizere gikomeye cyane ku miryango imaze igihe kirekire mu mibabaro, mu kwiheba n'akarengane kadasanzwe. Ibi birerekana imbaraga za diplomasi n'uburyo gukorana n'ibihugu by'ibihangange bishobora guhindura ishusho y'ikibazo ku rwego rw'isi. Usibye kwigaragambya no kuzamura amajwi yabo mu mihanda, aya mahirwe yo kuba bari mu murwa mukuru wa Washington DC ntiyapfuye ubusa na gato. Iri tangazo rivuga ko bahawe umwanya n'amahirwe yo kugirana ibiganiro byimbitse n'abafatanyabikorwa batandukanye cyangwa se abo twakwita stakeholders mu rurimi rw'icyongereza, ndetse n'abafata ibyemezo mu nzego nkuru z'igihugu cya Amerika. Muri ibi biganiro bakoze, abayobozi ba diaspora n'abahagarariye abandi babashije kugaragaza ishusho nyayo y'uko ibintu byifashe hasi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
basobanuriye aba bafata ibyemezo uburyo abasivili b'inzirakarengane bakomeje guhura n'ihohoterwa ryibasira ubwoko bwabo. Baberetse uburyo bakomeje kwicwa urw'agashinyaguro, uburyo bakomeje kuvanwa mu byabo ndetse no gutakaza ubuzima umunsi ku wundi mu byabo nta kirengera bafite. Ibi byose babishinje ubuyobozi buriho, bavuga ko aribwo buri inyuma cyangwa se burebera ubu bwicanyi bubera mu maso ya leta ya Perezida Tshisekedi. Aba bigaragambya bagaragaje ko bafashe iri jwi kugira ngo bavugire imiryango yabo n'inshuti zikomeje kuba inzirakarengane z'iyi jenoside igikomeza kuba uko bukeye n'uko bwije. Ikindi kintu cyashimangiwe cyane muri iri tangazo ni uko imyigaragambyo yagenze neza cyane mu buryo bw'umutekano ndetse n'amategeko asanzwe agenga icyo gihugu. Abateguye iki gikorwa bashimiye byimazeyo ubuyobozi bw'inzego zibanze muri Washington DC ndetse n'igipolisi cyaho. Babashimiye ko babahaye ibyangombwa byose bisabwa ndetse n'impushya zemewe kugira ngo imyigaragambyo ibe mu buryo bwubahirije amategeko y'igihugu. Banashimira ubufasha babahaye mu gihe cyose iki gikorwa cyamaraga mu muhanda kugeza kirangiye. Ubufatanye n'inzego z'umutekano bwa Amerika bwatumye ubutumwa bwabo butangwa mu mahoro n'umutekano usesuye. Ubwo butumwa bwabonekaga mu mbwirwaruhame zatanzwe, mu byapa abigaragambya bari bitwaje byanditseho ubutumwa buremereye ndetse no mu matangazo atandukanye yahawe abanyamakuru bari baje gukurikira uyu muhango. Intego yari imwe kandi isobanutse: gukangurira isi kumenya ukuri ku kibazo gikabije cy'uburenganzira bwa muntu kimeze nk'icyago, gushaka ubutabera nyabwo no gusaba mu ijwi riranguruye ko ihohoterwa n'ubwicanyi bihagarara burundu muri kariya karere k'ibiyaga bigari. Iri tangazo ryasoje rigaragaza umurongo uhamye iyi miryango yombi ariyo Mahoro Peace Association na Isoko USA yiyemeje gukomeza kugenderaho mu minsi iri imbere. Bavuze mu magambo yabo bati, tuzakomeza gushikama mu bushake bwacu bwo gukora ubuvugizi. Biyemeje ko batazaceceka na rimwe mu gihe cyose uburenganzira bwabo butarubahirizwa, ko bazakomeza kuzamura amajwi yabo bakavugira abadafite ubushobozi bwo kwivugira ndetse bakomeze kugaragaza kwifatanya gukomeye n'abakomeje kugirwa inzirakarengane n'ubwicanyi bwateguwe. Batanze ubutumwa bugaragaza ko akababaro k'imiryango yabo ari impamo yambaye ubusa, ko atari ibintu byo gufata nk'imikino y'abanyapolitike usanga bashyira inyungu zabo bwite imbere y'iz'abaturage. Nk'uko bizwi kandi binakunze kugaragara kuri bamwe mu bayobozi b'akarere batitabira inyungu rusange z'abaturage, igihe cyo gukemura iki kibazo ntabwo gishobora gukomeza kwirengagizwa mu magambo gusa. Igihe ni iki kugira ngo hagire igikorwa gifatika kigaragara, kitari imishyikirano y'urudaca itagira icyo igeraho. Mu gusoza inyandiko yabo yuzuyemo akababaro ariko nanone iherekejwe n'icyizere cy'ubutabera, batanze ihamagara rikomeye cyane ku muryango mpuzamahanga wose muri rusange. Basabye uyu muryango mpuzamahanga gufata ibyemezo bikomeye bidasubirwaho kandi bigaragara kugira ngo bahagarike aya mahano ari gukorwa mu maso y'isi yose isanzwe yigisha uburenganzira bwa muntu. Basabye ko hagomba kubaho kuryozwa ibyaha ku bantu bose babigizemo uruhare, ntawe usigaye inyuma, yaba ari mu nzego za gisirikare cyangwa iza politiki, ndetse no gushyigikira inzira iyo ari yo yose yageza ku mahoro arambye kandi ya burundu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rikaba ryashyizweho umukono n'abayobozi bakuru b'iyi miryango yombi, Bwana Safari Munyarugendo, perezida w'umuryango Isoko USA, ndetse na Bwana Douglas Gasore Kabunda, perezida w'umuryango Mahoro Peace Association.
ibi bishimangira ubufatanye bw'abayobozi bahagarariye abaturage bafite intimba ku mutima n'ibyabaye n'ibikomeje kuba mu gihugu bakomokaho. Inshuti bakunzi mudukurikira umunsi ku munsi, mukurikira ibiganiro byacu, ndibwira ko mwumva uburemere bw'aya makuru amaze gusohoka ku baturage bo mu karere kacu n'abadiaspora muri rusange baba mu mahanga ya kure. Ibi ni urugero rugaragaza imbaraga z'ijwi rya diaspora mu guharanira ubutabera no guhagarika ihohoterwa rishingiye ku moko mu karere k'ibiyaga bigari. Kumva ko ubuvugizi bwakozwe bukagera imbere y'abayobozi bakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umukuru w'igihugu ubwe akagira icyo abivugaho, ni intambwe yerekana ubukangurambaga bwo ku rwego rwo hejuru cyane. Ibi bikwiye guha isomo buri wese wifuza impinduka y'ukuri mu muryango wacu. Twebwe kuri Pilot News TV ndetse no kuri Pilot Rwanda tuzakomeza kubakurikiranira hafi cyane uko iyi nkuru izakomeza kugenda yiyubaka n'ingamba nshya zizafatwa kugira ngo aka karengane gashyirwe iherezo rya burundu. Nimwibagire gukanda subscribe, gukora like ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi, gusiga igitekerezo cyanyu muri comment section hano hasi. Ese mwe murabona imyigaragambyo izahindura ibyemezo by'umuryango mpuzamahanga kubera muri Kongo? Reka tubiganireho. Ndabashimiye cyane, naho ubutaha.